为了纪念观音菩萨圣诞，14年2月19日，Pundarika Dharma寺举行了隆重的法会，期间进行了108遍大悲咒的诵读。在庆祝观音菩萨圣诞之际，Pundarika Dharma寺举行了108遍大悲咒的法会。Padipakusala 僧侣表示，该活动每年都会在农历的3个特定日期举行，分别是农历2月19日、6月19日和9月19日。此外，观音菩萨的圣诞纪念活动已从农历新年元宵节开始。Dalam rangka memperingatin Hari Kuan Sajid ya, atau hari besar Halal Bodhisattva. Jadi dalam rangka memperingatin ya, kalau di kalender lunarnya itu bulan 2 tanggal 19, yaitu 2 hari lagi lah. Tapi kita dalam rangka menyambutnya, serangkaian acara kita sudah mau mulai dari Capko kemarin ya, kalender lunar lah. Jadi bulan 2 tanggal 15 ya, jika Capko kita sudah mulai membaca Haching atau Sutra Teratai. Nah, salah satu kegiatannya juga yaitu pada hari ini kita membaca mantra Tapecho ya, Maha Karuna Dharani sebanyak 108 kali。通过诵读莲花经来庆祝这一神圣时刻。举行此类活动，旨在让所有众生学习慈悲的精神，并祈愿所有众生得到观音菩萨的护佑与保护。Eki Saputra, PAL TV